Abunge bakumba kire marai bona netia kurea kwani rokone marieto ayarende kidetwe kuma garo ya rais ya bunge baraboloti gotonya mbunge angotano ya East Africa niyo yala abunge babari wabatiwireto ni kwidira antu bakuma ruterero ni batimpio ni arabekeri wira na bochwirwa tonya tungidirikari nene omwe wabara bakubite gotonya mbunge ni urawari mu bunge wa Gembe Central kuba ikirengo Boniface Mwongera na tuande twekinya na nyume shughuli ya kuringa kuro kinyera modhia kirimo shemona jwa bunge ba Kenya Kwanza garune resiro kirwa ntukwe na arua na ribatano bagitikio bunge ba yara bedro bakionekana modhiene kigushiye kinene kya bunge bakumarotero akirimara batu mare bakenete igitumi gya kuthura nakyo kwimba ni nyako nunguna ikwithira gondi Freemaina Karobia kumarotero Murang'a na mubunge wa Karaja wa Gembe Central kiringo kobai batonere twanya abunge baba kumagarone rais na bakinya town ibanda manera bakinyithie mwako business cha monini rais Rigathi Gachagua na nyume moshemanyo ibarekanire bo demokrasia bakethro bethingatira ntukwe rojo na Christian Tobatano barabathurerwe. Hiyo ni demokrasia, na pia hata kama kunaona kama uchaguzi kiendelea si lazima mtu akubaliane na hiyo uchaguzi, na kwa hivyo hakuna mtu amefungwa mkono. Kere kuri kuringi nasho mheshimiwa Kubai Kirengo na shindura kurithano aki Falhana de Coleman ntubura totirimano ekire korindo cia bunge na turikithirie ntukwe rojo akethwende bene na nerigite kwethro eshinda ategerete kwethro akiona kure nyingi kiringwatano ya Azimio na irionere ntukwe na Arua kiringwatano ya Kenya Kwanza bare bashindire nyume kure unabo Izipora Keri kumarotero Rift Valley, David Ole Sanko kumarotero Masaini, Fred Moteti kumarotero Kambani, Falhana de Coleman kumanterecha North Eastern na Hassan Omar kumarotero Coast. What I got is I was loyal to the party and I'm privileged and happy to be selected among the 5 nominees that were going to be voted tomorrow. I will put and bring out what Yala is all about if given the chance. Shauri Mheshimiwa Iringo bado ako kwa debe. Inaweza kuwa wale wa Azimio wanaweza kuja wampigie pamoja na wengine anaweza kupita. Itorekete kuthikira His Excellency the President na natungaidite nontu no mwanka munene wonde ende gwakirishwa ne antu baria aije bageta kwendia Kenya. Te barabageta kuendia mantu jao rojo bunge nenya bunge sene niriri kwethresho atongire kenda barabageta kurungamira nthiguru Kenya kire bunge yala Arusha Tanzania kiwatho kiama kia UDA kitete arudi 15 indi barabakethro bekurukwa ibatano ake ngaruko wenge Azimio nitete arudi 12 indi barabakethro bekurukwa ibana nde nengwatano Azimio na kugwa karatiri nde neke make ODM bakethro bagita rudi batantatu hindi baire yake ibo bakorokwa Jubilee bakanenkanira bathatu indi omwake no akorokwa ojo no gukethra wikara kire kiama kia Wiper boboryo bwakomenya na bukagite na kakajikarone bya bunge aruri bondi bendrete kwethro begambia abunge ama senators kenda babanenkera kura bunge senate ikambira kuringa kura shia othi thatu nusu ara bunge nene ikambira thinya shongwa amwa kwithira kuno ubatano bombanire kibuye kubatigere na ndi kweja kwithira batikinyiro kwithira bakiumira rwirone benanaro mwankantu kwerojo kwithira berekira campaign mundito mono ntokwamua ikura kirindebe nke report Rantoshero TV kumaje karone bya bunge kengina ngina Nairobi mbeta Boniface Mwongera.